Da su građani grada Ivanca htjeli gospodina Đurasa za gradonačelnika, on je bio protukandidat, oni bi ga izabrali. Ali momentalno za situaciju ili trenutno, da li jača HDZ na području Ivanca kada se usporedi s nekim godinama ranije? Znači, HDZ ima mogućnost preko gradskog vijeća ne prihvatiti proračun i tada se ide na izbore. To im je prilika da se provjere. A s obzirom na sve ove projekte koje sam spomenula? Što se projekata tiče... Brza cesta, recimo. Ja se nadam, puno se priča o tome, navodi se niz razloga zašto to kasni i tako dalje, ona je već trebala biti davno napravljena. To je jedan od tako je. To je jedan od razloga, znači o tome se govori, znači 2018. godine je izdana lokacijska dozvola. 2012. godine bila je prezentacija studije utjecaja na okoliš. A ako gledamo 18. nakon proteka od lokacijske dozvole 5 godina, još se nije krenulo u gradnju. Ja sam optimista po vokaciji, želim biti optimističan, međutim to je ono nasušno što je potrebno. Nadam se da ova dinamika, sad ćemo do ovdje, pa ćemo ne znam, do Ivanca, pa do Lepoglave, pa onda dalje, to je predugo. Građani ju trebaju sutra.